Belai hambai ang Mongol Deborma Party IPF tini Assistant General Secretary tei spokesperson. Ang okok sana ni bagai nangka tam ni bagai hamba IPF ti party ni onggai khana 16 tarik Desember bon ongnai hanai je kaisa mobile Facebook YouTube viral ungmani aba asale jeng khana kono bonda kogya party IPF tini onggai bonda kokmani krei ajaga ang nukha chini borom ganang NC Deborma tai agini sini bohiskrito netarok ni onggai hoito ba kabang masakang sini kaisa press meet khaitani je photo rijak tongmani a photo no riksaoino keba kara aba haike seng info tirprainfo.com rok ni bisingtui tai social media ni bisingtui viral ungjak nukha IPF te khana bonda ko gohnai pheba sang IPF te party khana bonda ko mani krei sang baskango chini citizenship amendment bill no riksawoi home minister by malai phaimani yaklo batei sa malai ni bagai ready unglaijak abani bagai khana ni bonno je IPF te rokta ko gohnai awai khlai tongnai rok borok nang specially request khlainani nayo tai sanan nayo IPF ti khana bonda koknani bagai kuno wansuk jak krei abani bagai joto khajani takte bhuksong sara tirpani chini IPF ti tipalen ne ongai tongai takte bhuksong kabuknani musungo narak khana ni bon hnai aba haiklai kuno wansuk mongota tongdi chini party ni decision jeng until or unless chin meeting o jeng finalize ungya sak aba haikuno movement jeng khlaiya balakhina hambai.